Good. Thank you muno ogethi na mbere kwirorera Inoro TV. Tabarire no ya Inoro rucini twambiririo thinacera na riu turorete gutiriha na turatiriha na umemerekia murihire. Na ndenda twari uhoro wa kuigithia kundu kwega ugithie ugure ugia na haku ugia na wikaro ona kana handu ngirima ugakiona gia kuria. Mundu ni wa mabataro matatu mabata muno nimo irio wikaro na nguo. Rucini rwega Farmhold Ventures Limited maraturehera wikaro na gia kuria tondu indo icio cire no cirute kuria mugunda-ini. Studio dina Wanjiko wa Kariuki na Naomi Jerry wa Kife. Muriaga rucini kwa jumla. Wega muno. Karibuni sana. Asante. Thank you. Tojie nawe Wanjiko kwero atia? Gutire na uru. Ndi mwega muthenya uyu wa muthi kiroko giki. Na ngakena muno ni gukorwo twi haha o ringi. Yes, tugacokeria Inoro ngatho nawe. Ndugu tunyita ugeni. Karibu sana. Farmhold muri okuo wega. Turi okuo wega. Tutire na uru, no turenderia guteithia andu kuigithia na tugakenerera muno horo ucio. Mukoragwo ku? Tukoragwo haria Ruiru ndani hena bengi ya yetagwo Cooperative Bank. Twi directly opposite building yetagwo Doctors Plaza. Twi house second floor. Wabata tu second floor ni ugukora Farmhold Ventures Limited. Kana office ige haria Thika Town. Building yetagwo Maisha Heights. Third floor. Wakinya tu third floor office ya Farmhold Ventures Limited. Imwe na wakuwa left. Yukumiona wega. Na namba citu cia thimu ikoragwo 0704 000 333. Namba huthu muno 0704 000 333. Mesevu mwiroreri mete Farmhold Ventures Limited. Naomi Jerry wa Kife ngikugeithagia ri iriria twiregaine nawe wari na macicio ndari na macicio no matiate ndirete karati muno no haria ngoragwo na thina wa utheri pole utheri ungiingiha muno ri ni uthia ukatuma nduro ni mutwe no ndikona thina ucio muingi niguo nikona ndona matherai ta mandagitari mathaka muno thengi muno otherwise Farmhold we mwana waku ngiuga atia mukoretwo ate wambere ni gucokiria Ngai ngatho ni undu wa guturehe wega na mugatuhe kanya ga gukorwo tukiuga ndikitu mureheire umuthi na tugakira mwiroreri ndagagecenje mitambo agikare hau nigetha akebe ndikitu muharie muthenya wa umuthi geto uguo wanjeta Naomi Jerry wa Kife na ngoragwo ndi manager mwena uria wa Ruiru mwe tutinoka na ndungata by the kamugwe ko na acio ange me wa afici no tumatigire ko nigetha in case customer angioka wa afici ri amakore na mahote kweretherwo makiria customer ka wa afici ri kaige Jerry ri ni ciuria teriko customer kaga nacio wa mbere nenda kumenya mugunda uria turendia ri kana wina title na bado ni oragia kana mugunda ucio turendia ni freehold na nenda kumenya kana mugunda ucio haria turendia ri agura ri kana ni agirire kurihira rates anikio tondu maundu maingi tutingihota kugira haha ri nondu muda ukoragwo wi munini koguo nikio tuheanaga namba itu ni 0704 000 333 na we mwiroreri oko ndungihota gukihura thimu ri here mako comfortable na kwandika message na no matugerere thiini wa WhatsApp itu na ni makota kweretherio makiria na gutumia nginya pin location na bisha cia mugunda hario kiri. Good, reka tuthie bica imwe ndena cio video imwe ndena cio imwe kwa imwe nginya kuria kundu gogwitwo Makutano mwiroreri tuone mugunda na cia Farmhold Ventures Limited nigetha Wanjiko wa Kariuki nake atutaririe migunda ino igana atia na redio atia tutaririe video ndireroka no twina project jero o video giukaga ni weyo niyo eroka eyo neyo roundabout ya Makutano ya kuingira Makutano kuma the dual carriage Kenomarwa highway ukaingira na barabara riu niko ka Makutano mugunda niguo cio nona tuthondekete wega tukairigira wega na tugekera ginya barabara ya thiini koguo na kurehe material mwiroreri ni undu muhuthu riu acio othe ni neighbors bwana kama tiare ni kundu gukuru ti ati roka ati wambiririe gwaka beacon ni cio icio ke andu matoe beacons ni cio icio na beacon ni we makaga oburoti koguo woka mugunda ndigukwira ati kia namba 7 ki haria kia namba 1 aca okea ni
make na turegete na size ya 50 by 100. 50 by 100 is an eighth of an acre. Na kundu guku bwana kama turarehe project ni njeru fiu mwena wa Makutano. Makutano ni ikurite na gikiro kia iguru muno, especially ni undu wa barabara ino iretwo Keno Marwa Highway. Barabara iyo ni nene, it's a highway, it's a super highway. Yumite Nairobi nginya kuria gugwitwo Nyeri Marwa. Na haria Makutano wakinya riu hau Makutano wathiruka roundabout iyo, kuma hau nginya mugunda ni handu nginya ungitembea. Kuma barabara iyo ya guthie Mwea ne mita ta 700 kuingira mugunda. Tugakorwo tuirigeire wega. Beacon ni njekere barabara ni thondeke na tukarenga na size ya 50 by 100. Okay turendia na bei ya 690,000. Ngiri 690. Okay ya 50 kwa igana. Mugunda mweru uyu project ijeru. Koguo na wahura thimu 0704 000 333. 0704 000 333. No utumirwo kamafu ka mugunda ucio wothe uria twaturangite wone broti uria cihana uguo tu gacoro uguo noguo mugunda uhana. Good. He mundu ngiuga atiriri ndire na ngiri 690 no nyambe nyone ngiri 400. Mundu ucio kumwira atia Wanjiko? Either the Farmhold Ventures Limited tuikaine bwana kama uniondo wa affordability na flexibility. Flexibility ni kahinda karia tuheanaga ga kuriha. Koguo to muhaka ukorwo na mbeca icio ciothe ngiri 690 no ukorwo na ngiri 300 ikorwo ta deposit icio ingitwandikanire niko hakoragwo na agreement. Agreement niyo ya kuga balance iyo ingi ri twarikaniro rihera mieri 6 mieri 5 kuringana na muhuko wa mundu. Na bei iyo bwana kama ya 690,000 dikariganirwo juge ni inclusive of title transfer fee. Koguo we wariha no gibande KRA pin na passport ukurehe. Good, thegio muno. Rekethi kwena Umikife ni kuri hindi njega ya kugura? Hingo njega ya kugura ni thaa ici kana ira kana iyo kana mwako rathire. Koguo mundu wi hau na ni arerorera kana aratuthikiriria oe kanya kau ahure namba ya 0704 000 na bado Makutano ni kundu kwina riera riega, ni kundu ukona urugari na ni mugunda ucio ri witikite maundu mothe oguo video nania ni kundu kwira ikari. Koguo ungienda kugura umuthe da wambie gwaka immediately it is okay. Wenda kurima mai mekuo thitima ikuo utire kindu kiregete. Na he andu makoo maigite nguku ni mendagia nguku na matumbe okuo. Koguo mundu endete project yo na ni arenda handu no athamire kuu tondu kwina kira riera ni biyo nginya indo ta nguku na matumbe. Na bado ni twaraga andu makone na tutirihagia o muthenya Makutano ni tuthia nginya 3-4 o muthenya. Koguo mwirori ndakaigue ati mathaa ma thaa 8 oko ni mwangionekana ri no kuhura thimu ya 0704 000 333. He andu mamwetereire mamwerethere makiria na oka wabici itu ni tukumutwara. Na wabici cio nyu cio kuria Ruiru ndani. Ruiru ndani. Urenda kunjira no ume Ruiru uthi Makutano ningi ucoke ningi uthie ringi ningi ucoke ningi uthie ringi kari hakuhi atia? Tondu na he andu mahuraga thimu magatuka matwara mako mahoete kiria like off ya muthenya nuthu. Tukamutwara tukamuonia na ni tukirumanagira kindu ndagithie muhutu. Koguo kuma Ruiru guthi Makutano uguo tigukiuga ona mundu no agikare Makutano na araruta ira Nairobi. Exactly. Tau ni handu hakuhi na gutiko ati na traffic ta guku ora ithuĩ tuma Ruiru tuoka guku ri he handu tuikara traffic ine ta dakika 40. Koguo kuma Ruiru guthi Makutano direct. By the way, mundu ne gukinya mundu ne kuma Makutano mukinyanire Nairobi na mundu ura umire Kiambu Road wega kana mundu ura umire Githurai. Wanjiko no ndungiongerera? Hena kiuria woria Jerry wa muria ihinda riega ria kuigithia niri. Ataramu maugaga atiriri, it is never too late to invest but it is too late waga kuigithia. Ate waga kuigithia muthenya uyu wa muthi turakwira thaa ici he kahinda ukaugaga ai ana ni ndonaga Jerry na Wanjiko magiuka Inoro
na hindi igakorwo too late, so it is never too late to invest, so start today. Ambĩrĩria ũmũthĩ, ambĩrĩria na makutano bana kama ikurite na gikiro kia iguru muno. Taru ungikora nginya ibaũ iria cikundu kuu, kambuni nyingi ni cingirite kundu kuu, tondu Njeri ni agweta uhoro wa ukulima wa nguku. Ni specifically how to ready mugunda, ona mundu angenda guthi gwakwa alana uhoro wa kuigithia nguku. Nie ne nderete nguku na ni cia matumbi na nie ndi muira wate kundu kuu nguku ni iraka wega muno, especially nguku cia matumbi, na matumbi matiganaga huragirwo muthenya thoko ni nene, na kundu kuu riera ria kundu kuu ni rira favor muno biashara yo ya nguku. Turagedeirie mutumia ungi nake ndironire araiga pigs, ngurwe. Ungiona kundu kuraigo nginya ngurwe ni kundu riera ni riega muno. Ange makaiga mburi, ange ng'ombe, na ninge kundu kuu nginya urimi nyanya ungirugama haria Makutano shopping center. Hau gatauni-ini niguo nyite riu super highway ya gucoka Nairobi. Hau hakoragwo haigurite nyanya. Ungienda nyanya Makutano kurimagwo nyanya, ni kurarimwo itunguru, indo ciothe. Kuo ni kundu ungirima, uigithie poultry, uigithie livestock, kundu kuria ni kurafavor anything. Naguo kiage kigia 50 by 100 ri mundu agetua gwaka tondu heno ndo ndaigua uga mwega muno project ino ya nguku ni ta nguku ta cigana uguo cingiingira protein teno. Project ya nguku ikaga uguo no wake structure na wabati iguru. Nguku ndendaga ti space nene na no wake thi kana gatagati na iguru na iganire nginya nguku 3,000 na bado ukorwo na handu haku haria ungithie weekend ukomage kana uikarage na handu ha muruti wa wira. Na nguku ici tirabatara ati andu aingi a wira, na kundu kuu kwina mai mekuo tondu nguku nacio ni iragibatara mai. Kundu kuu kwina mai fiu, andu ni mejete borehole na kwina cia county koguo no kuingiria mai. Eno ni waguciriria ndira wanjira project ige tondu he mundu ngiwatirire ni ndi na kuria ndiraikara no tiga guikarania na nguku. Nguku ni cikare handu, ngurwe ni cikare handu, na mucio korwo wiki wi haria kando. Riu ndo akeheri cire itarari na rio ati no njoe kiaga 50 kwa igana ndeithagirie nguku ciakwa hau na ngona mbeca. Ureithagirio hau na to mwaka woe kimwe hena cio nyingi. Kuo no nitithani onyite quarter igiri kana half inya kana eka kuringana na uhoti wa mundu. Riu ri mundu we diaspora ri uyu we kuria US we kuria UK na mututumire mbeca uyu we kuria Canada na Saudi Arabia ri Farmwood Ventures Limited igimukinyira atia mugeraniria nake atia ungimwira atia? Twina ana customer aingi muno a diaspora na ne matunyitaga through na beyo ne mahuraga thimu 0704 000 333 kana again megeraga ng'enda-ini citu cia online, that is Facebook, Instagram kana website. Ciothe ni Farmwood Ventures Limited. Website ni www.farmwoodventureslimited.com. Koguo we kuria diaspora anywhere ona na beyo ya thimu 0704 000 333 ungiandika message WhatsApp ni ku reply ro na kama afu ni guikirio hau na andu angi ona tiga diaspora aria meguku na aria me diaspora mangenda gutuma mundu angi ni nyonaga ni maretia pin ya kundu ku rege mundu ena ku ni arenda gwitwara twina ginya pin we hura na beyo ni ugutumirwo wikirio na witware mugunda kana uke ofisi citu tugutware. Thank you. Kejuka kuri Njeri wa Kibe agikohe kindu kigwetagwo muno mugunda-ini kana wedi-ini wa migunda ni title na bekoni na deposit na size na ke kwanyu ri reke tukehe title kwanyu Farmwood Ventures Limited mundu anagura na ni arikia kugura title yake amionaga ri tugaga mwiroreri atuhe kana customer witu atuhe ihinda ria meri iri nigetha tukorwo twamwikira transfer na hau niho twetagia KRA pin, ID na passport photo. Na uko na passport photo ni tumuhuraga wabici. Koguo atunengera documents icio na niako arikitie kuriha no kumwikira transfer. Na tondu ni andu matiganeine itana thi mugunda ucio ngi wa Makutano tondu he mundu angiigwa 690 ci nyingi na ndirenda ku investment wa Makutano. Director Madam Wanjiku ri ni atwitagira
tuguku agatuthĩnjĩra na tugathi kuria gwake koguo kindu point ingenda kuongerera tondu nona mugunda we haria riri ni directly opposite koguo ni tumaga gwake na tugathi makutano maguru na tugacoka koguo kuma haria turendia mugunda ucio ri it's a walking distance from Makutano town koguo atetia to handu ukuate ngari ingi koguo ungigwa Makutano ndure na means no guthie maguru good wagwa muna mugunda ungi bado Makutano gwiciria reke onaguo tuwone na ututaririe uhoro waguo murawita Makutano ke ucio ni heritage phase 2 twina phase 2 twina phase 2A na phase 2B na ungirikana wega he mugunda twendirie bado heritage phase 1 oto nchire guku na ni kundu customer maguraga wina mbembe koguo ru ndugukinyana hau mbere wi haha thutha ukwituka center etagwo Wakalia na ukinye Kikumini kuma Kikumini ri urathi 200 meters ngina mugunda witu na mugunda ucio turaingirira handu hetagwo PI hau Makutano town the first center ero gukora ri etagwo PI kuma PI uturn right uthie na barabara ithiete Karaba town kuma hau ri ndugukingira town iyo ya utige Wakalia town na Kikumini kuma Kikumini 200 meters wigire mkina mugunda na mugunda ucio tugaite 50 by 100 na niguo turendia na only 400,000 which is inclusive of title transfer fee koguo mundu ari haicio no transfer ya title no kurenda kuriha kahora ni 450,000 koguo mwiro ri ungihura namba ya 0704000333 ni gutumirwo mbica utumirwo pin location na ukerethero makiria mugunda ucio ura ukihwana na ona ko bado tutigitwaranaga o muthenya tutakurihia bei yo ndakigwa njega muno 50 by 100 shilingi 400 akorwo kuriha cash 450 akorwo kwenda kuriha kahora na riu hindira tukuga kahora ari ni kahora kambia ta cigana na ni kahora kahinda rigana atia mwiro ungireha deposit ya 200,000 biici ingi cigutigara ri tukuheaga a flexibility plan ya ukorwo kirihana mieri 6 at most 1 year no muno 400 ri thibaru tugikaraga thi na mwiroreri kana customer witu tugakimenya uria aigana tondu ni twendaga at least kila mundu akorwo incorporated oko no enda kia tumikaga sure ni wona uria tongi utakuhinyiririka na kuriha Farmhold Ventures Limited mukoretwo wedini wa migunda kwa ihinda rigana atia Wanjiko tukoretwo kwa ihinda ria miaka 7 actually this is the 7th year we are starting right now na nitukenaga muno tondu bona kama kwiragwo mundu wanambia biashara no mwaka korwo na muscles tondu biashara ni ire kwambatira na guikurukira that is nigukorwo na profit and loss no ntugikirireirie na tukahota gukorwo twiho kwa ihinda ria miaka 7 na tutihotete gwika uguo tiga ni Ngai na aria maigithagia na ithu na tugakena muno na merire kuhura thimu ya 0704 00033 medire kuigithia na Farmhold Ventures Limited ogiwa ni undu uriku muthomete ngwenda inyuere munjere o mundu uria tari we Wanjiko wa Kariuki uthomete na gukorwo wi uhoro-ini wa migunda kwa miaka 7 wina Farmhold Ventures Limited ni githomo kiriku uthomete ingenda nyambe quote Bible ibuku ria James riugaga andu mahoye wisdom to know God and to deal na life generally uigithini wa migunda bona kama no koro ona no atigirwo kindu no atigirwo ringi mugunda he amwe aitu makao matigirwo mugunda na amwe aitu ni akwiyethera koguo tukero tuhoye wisdom kuma kwi Ngai na knowledge to be able to multiply it ku multiply it ni kumaanisha atia kwi mundu thaici bona kama uka akagura mugunda kia kimwe niguo ana taito agoka akagura kingi kumaanisha taito itiganagia wena gabairo gaku ga taito ciganona gakoragwo ke return on investment twiragwo return on investment ya migunda niwe koragwo igikero-ini kiria ke iguru biu koguo the only thing unge invest nakio thaici gikuhe return njega ni migunda koguo tuhoe wisdom to be able to invest and to be able to multiply it ni undu generation iria itu iroka
aya kwanza turarera tha ici ni mundu wa gukuria kiuria direct mam guria kwendagio kundu fulani ire wakiregire kuigithia niki baba itu wakiregire kuigithia handu inde itu tutingehotire kuria uguo no aya turarera tha ici ni gukuria ataguconoka mwana araingira secondary agakwira ni arenda ngari kana university ne kuguo ni agakuria hindi ugukeigithio kundu fulani ire waregire wariko na nona ni toroka tugakwira uke haria Farmhold Ventures Limited na namba yo hore 0704 000 333. Asante thegi muno Wanjiko wa Kariuki Naomi Jerry wa Kifewe ni undu uri kugithomete miaka 7 Farmhold Ventures Limited egi twenderia migunda bona kama utadona ni ndirio investor ndirio muigithia ri ni kindu larete ni ati hindira kwena opportunity ri make sure you run with it tado tha icio ugo turende mugunda ucio 690 ri na barabara ni iraramirio by the way irari njeke na kwena prospect ni maruga ni makumikira rami so long as there is an opportunity na mwathani ni akurathimite na wena kioneki gia gukaigithia ri run with it and make sure maita maingi hindi ria urerera mundu kioneki giaku ri ni ukugia na andu magugutara different koguo ni wega ungitua matua ri do it tiga gutinda ukiuria ngania na ngania tondu okorwe ndakinyete hau ri ni ukuhe iremithia nyingi ni ukuhegeca tondu nona okorwo mundu ni ari na okay ni amenyaga ati tene okorwo bypass ni kagira haria ri ni age investire tondu ni okorwo ni ari na opportunity ni age investire no okorwo ni ari na the muscle ni age investire koguo ni wega ungiro tha ici makutano kurendio githio kuhwa no Malindi kuhwa no if so long as you have the muscle na kwena opportunity taiguo ru mutuhete gikaro kia guka kwirira mwirorere ni kiturendia ri run with it hura thimu ya 0704 000 333 ukorwo wa kweretherio makiria na ukorwo wa kuigithia tondu he andu mare na kioneki ukiuga ugiplan mwaka waku kuma January ri no ugaga no nyende kuigithia no tokorwo in between ri he mundu okira gikwira awerekerere ketambe tugure gakari we nigetha tugetwara from point A to point B ukariganirwo gakari kau no karetia maguta mekanika ni agwetereire insurance yani ni maundu maingi koguo wina opportunity ri ya ku invest ri run with it Ndegwa wagota kithioko no mutigetie kindu kuo kithioko bado ni turi na mugunda uhutĩtie rami ya Thika Garissa Road mwirori we utoe kithioko kuria iri along Thika Garissa Road na no ikuite Matu town no ikuite Kanyonyo na barabara bado no ya Kanyonyo hore ungithie Embu na no ungithie Kitui town mugunda tutinite 50 by 100 na nugo turendia na only 220,000 which is inclusive of title transfer fee uhutete barabara ya Thika Garissa Road koguo mundu angioya ngari kuma Nairobi kana Werethika kana Makongeni urathi to direct kina haria mugunda uri no menye mugunda wa rami gutire hindi utateaga koguo mwirori no uhure na mbeo ya 0704 000 333 utumiro kamapu no ketarerio makiria uria mugunda ucio ikarite na bado nitukuri na mugunda ungigwa bado 220 ile tuko to incorporated adu othe ungigwa bado 220 ni cia batera kidogo tuna mugunda ungi wa 115,000 which is inclusive of title 50 by 100 ngagi muno migunda ya ramine faida mugunda wa ramine ndoteaga icio ni mbeca theri mundu agiuka ke etware kithioko reketware makutano project ici cia nyuciere mundu angimenya atia guku ni gwa Farmhold Ventures Limited migunda ito yothe bwana kama udire kiriga wakinya tukorwo twikirite kwanza gate nene ra gukaribisha gakwera guku ni gwa Farmhold Ventures Limited tugacoka undu ucio ngitwikaga ni kuirigira tuirigaga migunda ito yothe na tukaga karangi wa blue na hari ugu iguru white koguo ni tuirigite migunda ito yothe na tugekira gate na nikyo twina hinya ginya wa gukwira wenda ginya pin location ni tugutumira pin location wetware ginya ho koguo ti handu hena kiriga na ithu tutingiraga ati kundu urathi ugakora niwe wika asha koguo na taruta makutano no ngirugama hau faraini urie mugunda wa Farmhold Ventures Limited ukweretherwo ginya mugunda-ini ucio haria yothe ri na murutwete farafara ni turutite fara tukaruta kila kitu na tugathondeka ginya kamafu good tareke tuone makutano na Wanjiko taririe
ĩrĩa tũkuonete kabere makutano ũtũtarĩrie ũgatũcokere nĩ size K na mũrendia atia na tuone ũrĩa mũgũnda ũyũ ũhana. Bona kama makutano toga twina project igiri ya mbere ni yoyo ya 690,000 that is the newest project ĩrĩa twinayo muthenya ũyũ wa mũthĩ. Project hiyo kuma makutano town ni handu ratembea maguru arafu tutinauga tiri wa guku ni red soil pure red soil aria maigaga ndenda katiri karia ka red soil niko gaka riu muthenya uyu wa muthi turendia na 690,000 turegete 50 by 100 an eighth of an acre na bei hiyo ni inclusive of title transfer fee na bado tugitwara mundu kuona mugunda tutirihagia any day from Monday to Saturday any day anytime especially makutano na waka thaa ugo jeria uga ne dagika 40 kuma Ruiru tauni kugo na waiga ukuruta wira ginya thaa thita uhoero the other half of the day ni ugoka no twaro mugunda good dona muna migunda ire makutano by the way makutano iria wajikwara aria na iria jeria rari horo wayo migunda aria rais handu hamwe kana ni Asha ndiri handu hamwe uyu wa 690 niguo kuhiriirie tauni fiyo makutano tauni no cio wa 400 ri niguo kinyaga tauni kau ke hau mbere the first town kuma makutano tauni getagwo PI uingire na njira ya guthie Karaba no nduguthie Karaba ukuingirira gatauni getagwo Wakaria kuma hau Wakaria ri no ndagika 5 nginya mugunda-ini ucio niguo tureta heritage ucio niguo mureta makutano heritage niguo wa 400 kuma Ramini ri ni kindu kilomita 3 na nikio bei iyo iraikuruka hanini no wa 690,000 kuma Ramini ne dagika 2 na ngari ni handu ha mita ona itikinyite kilomita 1 kuma Rami ukuhiriirie bara kabisa good jeri heno ndungiongerera wigie migunda no yothe tigoco tuga wa mwisho wa Kithiokori ucio tutinite 50 by 100 tukende na 115,000 na ni hamwe na title ona ku bado no red soil na kou ni mugunda munene muno twendetie no kwina cia citigarite na bado he andu ndrona makiandika message makiuria kana twendagia Malindi na ni twendagia na bado kuriona ya Rami na angihora na beo ya 0704000333 ni akuheo date ira tugakorwo tugithie neguo no kindu kingiongera ni kuga migunda ito yothe ya farmhold ikogo freehold freehold ni kuga freehold ni kumaanisha kia kiu gya kuwagura ri gutire kindu utangika nakio ni handu bethe mokamaka handu mokamaka njuri atiriri ikia gya kwa ndagura ri no thikwo ho tukamira koguo ni kundu ungiaka nyumba yaku ya ti kundu controlled control ni kundu kuria mwirago gwatwa gwaka nyumba ri twamuhe sample ici 3 koguo agie kurumirira uguo no guku no wake nyumba cia gukomborithia yaku ya kuikara no urime eni gutire kindu tangika naguo kwenda gwika naguo good 0704000333 mweroreri ni namba ya thimo ya Farmhold Ventures Limited title deed yumakaku title deed yumako wa land registry yumaga cyber kwa land registry public survey aka approve mugunda size ye sawa toka approve mutation and then from there toka printero title kuma kwa land registry tariwe wajiko wa Kariuki ri ni uri title deed andikitwo maraitwa macio mako na title nyinge muno tondu na tutanambiriria kambuni ri he handu twandikitwo twina Martin ithui after form 4 ni twagwiriire muno ithui hindi itu ni wingire wirute wira withomithie hau hangi na tugikihota guthie na gikiro kiu kingi kia university o twandikitwo ruku nikuo twamenyire uigithia na ni twaigithitie ona mbere yo ona tutambitie kambuni ino ya Farmhold Ventures Limited kai mainyu ne mwarire bahati yani mwajirie wira mwi form 4 kuma form 4 gwajetie wira niguo kihote gwithomithia university ejariwa ni uri title deed na maritwa maku ndina cio kadhaa ona ni mwathani akindathimite na broti yakwa njenda guthie na guko Farmhold Ventures Limited ndari ho mucara ri gutire he kindu ru ngakiriha imwe icingi ngakirugamia maundu maya mangi ngire ho kahora no menya yari ya 100,000 but I was struggling tondu no ndirakire no na mucara ndirakena ndo harata kwa no
kigura tuthimu twega no mara kirato kuo tuthaka kakiuga atiriri reke nie imwecithie no thiba ni kunyitwo ndakinyitwo ni my directors oko tio kiona nie ngikona thimu ta ithano na nguo cia goro muno. Haya twina mundu mwanake twina muiretu ni hindi arandikirwo ira ni kurikia turarikia ungimutare atia ni hindi aranjia kuona mushara wake wa mbere ni hindi aranjia kunyita noti cia ngiri wa mbere ni ngimera ugo Jerry ambire uga opportunity comes once in a lifetime. It only comes once. Twiragwo twi high school atiriri ni mwarimu mutithome na gukona mauma mutigana na mundu handu hangi tukona tari itheru no reke ngwire wauma thukuru iyo waingira campus ningi ucamanie nangi ningi wauma campus ningi ukore uturonge totally different ningira Gen Z thaici andu aria mareketie college ni hindi mundu arandikirwo wira maundu maya mokaga kahora na waga ku make up your mind right now weke decision making iria njega iria gaguteithia hau ukuru-ini twiragwo ukuru ria withi kiria ura invest right now that is what you will use when you're old age kogo invest right now taru ne twina a customer a few don't the ID cia ne cia 205 data 205 ucio bwana kama une mundu wa miaka kindu 20 there about na ni maroka na ni maranyita horo uyu na makaigithia na kira kimateithagia muno ni Facebook na Instagram na TikTok tondu riu acio me ku fio Good, thank you. Go Syria, get called no doge, Jerry no, or Kuga Cowdo na, okay, toketiria. Can I not do? The no doge. The no doge get a cogadia, Adwana Ivasha, Madenia Kojita de Magadia, Ado the A Health, Naivasha, Damugadia Mono, Namalita Tago Milka, Wakibe, na Kife, Waha Eharigo Naivasha, Damugadia Mono. Na gwire bona kama ushosho ni aratanire 94 years. Oh. Yes. Happy birthday shosho. Happy birthday shosho hari ari muru. Ngamu shokeria ngatho muno. Ona shosho ito ni ajiraga twi primary. Na twi high school ni ndona aguka ni araigithia 1 to 1 koguo ni atutarite muno horo wa guigithia ndamagithia muno mena mathe haria mwena wari muru. Asante Jerry Wakibe mundu mwetu akone kugeithania Marani mathira. Toro ni akigeithia andu ana Naivasha ndakionja fi na andu othe ni kugeithia andu othe aria turutithagia nao wira na nio Farmhold Ventures Fraternity ni twendete mwathani na ni twendete inyue customer aitu na ni kumuhoera mwathani amwe rathime na kuria kwothe murutaga uboco mutikanage nigetha ona nyi mukoke a blessing to your generation. Asante. Yes, na kumwenderia muthenya murathime na wiki ndathime 0704 000 333. Haya reke ndimo ni uratokuga nie nguga 0704 wajiko uge 000 Jerry uge 333. Okay. Ukirikia kuga 333 ri music ada namba cia thimu cia Farmhold Ventures Limited ni 0704 000 333. Asante sana.